Şehre meha avreli bu. Edi dema hatına haç-hacıkan bu. Çavên me rê dikşandin, guhên me li benda dengê wan bûn. Li golî salên berîn dereng mabûn. Me ji hevalên menzelên din dipirsî, gelo haç-hacikên hewşê wan hatibûn an na. Bersivên hemûyan neyînî bûn. Vê bedbîniya me belav dikir. Pêşiya fikarên neyînî digirt. Ne cotek didu. Bi tevahî sê cot bûn yên ku me bi wan re hewşa zindanê parîve dikir. Em bi zorê avîtibûn li wir, ew bi dilê xwe dihatin ba me, dibûn sebra ber dilê me. Dibin sivgalên hewşa me ye 90 metre qareda sê hêlînên haç-hacika hebûn. Ji wan yek li quncikê dîwarên Bakur û Rojhilat, du jî bi heva û bi dîwarê başûr vabûn. Lê ji van her duyan alê hêla rastê gog lêketibûye û nîvîva hilşiyabû. Roja cejna çarşema sor, danê nîvro wek diyariya cejnê dengên wan bi guhê me ket. Em şeş heval rûniştî bûn û bi bihîstina dengên wan ra me li çavên hev nihêrt û xwe hewşê. Erê, em nexapiya bûn. Ji haç-hacikên me cotekî di walahiya hewşê de reqs dikirin. Em bi dîtiniya wan bextewar bûbûn. Bi reqsê lêborîna xwe dixwastin. Dilê me hildidan. Dengê şabûna me û wîtîniya wan tevlihev bûbû. Ne tenê di hewşa me da, li ser hemû qadê deng vedda dengê me. Di cihên piçûk ên mîna girtîgehan da guhertinên herî piçûk jî bala mirov dikişîne û mirov bi xwe re mijûl dike. Lê ji ber dilê me haç-hacik ne tiştekî piçûk bûn. Ji me re bihar da anîn û dibûn sebra çend mehên bihar û havînê. Her roj li serê sibê mîna saet şeşan em bi dengê wanî efsûnî şiyar dibûn. Bi vebûna derê hewşê re çavên me tim li serê wan bû. Hêlînên xwe mîlim bi mîlim di çavderiya me de çêdikirin. Bê henek em bi wan re rûdiniştin Kurkê, dema ku qalikên hêka diavîtin dervayî hêlînê û me ji hewşê berhev dikir, êdî me zanibû ku çûçik derketine. Îjar jî kelecana firîna çûçikan dest pê dikir. Carinan hin çûçikan firîna ewil nikaribûn û diketin hewşê. Me ew bi hêdîka hildidan nava kulma xwe û bi germahiyên hev hîs dikir, ji bo neyîşînin bi serê lêvan ramûsan datînê li sêrî û baskên wan. Erê, em bi ber haç-hacikên xwe şabûn, me da çepikan û sidran gotin. Deng da menzelên cînaran, haç-hacikê wan jî hatibûn. Lê yê me du cot nedixuyan. Li ku ma bûn? Qasekî şûn da yên hatî çûn û ketin hêlîna ku ji nîvê wê hilweşe. Ji ev çi bû? Yên din hêj nehatibûn, ev siftê hatibûn, çima nediçûn hêlîneke saxlem? Em dudiliyê de mabûn. Gelo haç-hacikê me hişê xwe xwaribûn. An bi qasekî şûn da me ew bi halê wan da hîştin û em çûn li ser karên xwe. Lê guhên me tim bi dengên wan bû. Ev şeş meh bû, em hesreta wî dengî bûn. Li wê rojê em çendî çend caran derketin hewşê, çavên me tim li ser wan bûn. Yên hatî di hêlîna hilweşiyayê da bîhin vedidan. Lê yên din hê jî nedixuyan. Sibetirê jî, dotira wê jî ne yê din hatin, ne jî yên hatî çûn hêlînên din. Aceba reş,
هلینا لیبون جی چه ندکرن روژان دابون پی هف لی روش ندگهری او حاجی کن که ام به مهان بون بند وان بون حاطه بون و به حال خوی خمسر و جمرا ببون خم وقتی هکرنه نیز ببو بیروی بکتنا کرکی هکی دوی هلینا هلوشی دا چوا بسکنیا هک سکنین چوک در کتنا لی اوی چوا بستریانا ام فکرین که نیوی هلینه مایجی ام هلشینن وی گاوی اوی نچار بمینن آن وی درباسی هلینه دن بن آنجی وی جخورا هلینه که نو چیکن لی گوتنا پیشیا مدگرد این که هلینان خراب بکن نکارن هلینان آوا بکن دسته من سارد بو تنی ریک جمرا ما بو قط نبیا می چارشوک همال بنی هلین راخستا گر که هکو جوجک بکتنا بلا تشتک نهات سریوان وی روشا ندیار هما مهکی کشاند ایدی ما گمانا خو حج که نهاتی بری بو که لده گلانی دان عصر دما ام بدنگی هورزی را درکتن حوشه مدید چه جوتن حج که مجی هاتنه و ین برین را شاد بن و روژه جهف تیر بون و سبتره هر ششان به هف را دست به چیکرنا هلینا خرابوی کرن وی قیرت وان ام پر کیف خوش کرن دناوا چند روژاندا هلین لسر هف دانین از دفکرم که با آخفیانا و جمرا بگوتانا وی خالی سری و هنکان دست آویتنه هلینین و هون راضی نبونه هون آویتنه زندانی ایجا وجی جمرا دگوت دست باویجن هلینین دن یکشی و بچهشی جمرا دگوت رابن و هلینا خود چه بکن حوالین ما هیچ نهات بون نگیهشت بون هلینین خو عاقبت وان ندیار بو هلینین والا کو لپیش چاوی مبون امی چا به حیرا هلینا خدا بکتن